Twe iguru y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Bienvenido mwanju muri ndis TV andonsi asoberte ane marobe ngiyane ne tukonyona sumuroberio bubosera bwenga rero ne chimamosyo mwerio bumwaka jirwene meronke bere neisa tutwara buyana oikatori tukoena ayo mwaka ikana bayara ko bana turati mukasi na bishop lakini tuwatebene aya ndirigo timoka itogo jagaiga tutebana twakori twabere nayo mwaka 2023 mugima ikyaro bosera twara sugumire sana turatebana ngaki familia we abere ngaki kugimoroberio yo rero tuba specific topic ya kenaro lakini ni tukura kwana na generally ngaki familia ere ngaki orobere tugutambuka omwaka 2024 ekarona odena rero ne chumamosi yo mwerbo mwaka bwejirubere ne meronke bere naisato nyasa utwancheire twatware meroberie miya nene asomuro bosera bwenga mwatutomeri SMS na tota kamera tutumira na kimogendera asinga chini kuri tutaraikabo ganda bishop libaga kyarange mwandra news bishop momoroji bishop okore wiki ngimutararona wanande tiadura mwarigan atotai po ngaki Christmas kyarenge no engesha na batu dena ne karo yogwara ni mwago moyi bono nene na mwarigan yasijira bishop karibu biamana sana biamana Brighton ande biamana soko mwarigan na abanju bonse pia simutetekarete taite kubakwa na inde subo tukobiga bwarero nakubatakira nga ubutuko bubosera obuya mate ege murodio no bubosera ona ndo dango butuko bubosera obuya mate ranyora Brighton na italia iganya mataru na chikobore na chikwa na ende mpesa iga na nyora nga omo gaka gete Lincoln house bako ni bite via electronic bite via estimate to the nini otebanga nere lishabikiri omurodio iga ono renda saturigereti enda tango mugakambia mono ndi bali morensa ali nyamataro rende duke yingo ni re birogu koro ni bintawa stima beyond speed bi stima beyond speed no mugakwe kare zisabikiria DCTV ndu tigatwenga igabo nyamataro ya mono sana na karibu sana asomorobia kitoko chokwana magana manga nandiga kurigiria mboroberio igo bya sana kono ari lishabikiria DCTV bisho mwakie Christmas kyalenge ase kanisa rende na ne familia yao nchikiana mbia kyalenge lisabunalenge it was good ento ari teno muse na weboli was Christmas kyana karo gutwara bage Christmas nchena bange na ke okera na twale tabage nyange bakega se nyumba mwane tukaragira gato gashia nkaranga na kuri Christmas kingamneki kuragera nabagendiketega nabana abantu baminurende lakini bokoranga ko bajire gamugusangamo bakuriya naye gukuriga iyo ndi kwani kubisherekea Christmas kizuri na ende ntwege ntekana twasherekea no ko base nyumba yenye sana litukuriria tuje twarenge kanisa Jumapili tarehe 24 na tarehe 25 na nito kabeka kanisa andi nyasanga kole bikona abantu bakaja bange litukure Jumapili ngaranga abantu kweli bamayete ngenjo yo kumusasi moma nene bamayete ngenjo yo goja kanisa mnabona enda matemu ale mambi otule kanisa na butuke tule kesa bono mayete na tebyo bantu gaki bono gano nyasaka kurwa matemu tarehe moja mukaro dongo kora tare kesa na tare moja na tukana na muka niko mambire marathon ibone marathon bone oyo ko to marathon iyo mwako mabero uya sana mwanju muri ndis TV ndo sembe na bine Christmas kiao asibali bawo shereke meta si wote wanashereke asibali bawo shereke Christmas bande bakule lakini neto watana nyasano muya otwanjiri we kali Brighton twale kwa bali ngora rende bana bakumetinga ndo toko sekaga iga umako bero muya bali nene nume chando bono murase ni chando abda muramu kanye tabandi batinde ku sabandi bakale mochari tukubate bimora ngora tukubate birende ogi mo kabogendera ndi mo kamutambo kumwa buyesano mwanchu muri ndis TV twatomire ngora go cyase bari basiriti abamwabo no narore nyagitari bate botambe ko tende odisha bikiriane go sori turi dina aye kokoseka naro okorera aye kure buya naro naro yani ke situation ni buya naro okorera no yokorera naro ore buya igo situation iliore to be situation gete ohanda mainyo yonde karole buya tema kureria abamino bali bobe naye kore bobe naye tema ngaki okorana kwa skirwa senseme uma jubali to wakerembia mona karole me andis TV ono inambira seskine yugo rabia 0792192834 na tutumira uchumbe yao tete ngaki kwa bene amate yao umwako mugima anikutambuka ngaki osemereti umwako nde episho karto kwana iga bono maide nare orende family yaye buya
umwaka uyo ikabobosera lakini handi nahali nere etaba buya lakini no twensi ngotambuka toro umwaka ekero twensi turi ori onyerendete buya no utaranyerendete twensi ngotambuka turi oyo bisho bona ere onyerendete nenga kiata kidacho maintain family yae gose enka yae buya boigo no yo tanyi maintain bona tokurina na kinera gotambuka atambuka nyirongi mwana tabetari tanganya abantu bari bayibwana ine bamwe bayibwana ine umungi nama eto mogaka no mogaka ma eto mungi na ebe ngwa koleto yango mwakoyo ebe togoleiri lakini mwaserekete kuno gochaka buya ebe nkwa nyolete ndagira bisenyo lakini njege ndogyoka ndakwana setibi n'abantu bonse bategerete nabo mutakekera Christmas nabo mungi no lyoko ranga takoria aragirete kabisa mukumane nyama akalire paka no bosonzo ani olite yota serekete Christmas amonda ngana ngomondo narenga ngwikaranze teiga nyara kende ngeyariye abantu bonzi bari de Christmas na retere tu gose na alita senjere amase gose na chige tu asige so komente ni akoso mwako moya enda etenga ki ekere to ko gende kanisa mambi gende ketangani no kono bodenya sai biamono ase Jumapili yo moeri yo mwaka ibone kurate bya bantu ngaki manye Jumapili yo moeri ne ntangani Jumapili yo moeri ne ntangani ile ke yo moeri mbaro bataike yo mwerio mbaro batalenge mochakano so mambia ni tukule kono mutemenya sai ngampi yamono asingenjo atoikirie Jumapili yo mwerio yo mwaka bona ari Jumatatu tumana ko soe tariki yemo ituji ko ganda se nyumba yenye sa bona manta babali bara akora mangana ye baganda se nyumba yenye sa amatebimbi yamono ande baganda litukule Jumatatu pamosa asime bashereke Jumapili Jumatatu ibacha ku mwaka amone yasa ingie kwa toko enda Jumatatu Brighton tariki yamo uchaku mwaka na yasa uchaku mwaka na yasa wako uchaku mwaka tari mwaka rambu yetu akona tuacha tuarenge kesa chitoroji no gatoboke na inde gusa bantu bale bako gende nabona America muntari kurara muntakurare jidaika ibero bokiru jiregas urari jidaika yamo bokiru America ngo kuraro abantu bakurara mono 2 hours 2 hours bara bakurara 1 hour bara bakurara 2 hours ande manareta nekobokali buya sana mwanju mwe katorite gukora mwaka bwo bisho katorite gukwana retu atende tukwana na chenro mete no gukora mwaka oyo uiko monto kole no bosire ker monto nale bono ora brand na kibona ngakimambia gasoka ngakiyabekino nebe sense manga kya konye tumika abantu bano kolewa abantu bayo uiko monto nera kore umwaka buronge ono abantu bale bakora umwaka asijinjira wa operator nanda bandi baratuturigereti mwaje umuntu kale kunyunja ngayaye kama itinga ndiziti rero bondo bale wake abandi ne borega bali ibirabo Maria kabdari yo turigeti kurwa sikera buime rero raro buzera ngaki bono goserekea boito tari ujigoserekea sa bintu binyugwa bono mumira ndabasani bantu babite Nairobi bandi bakaru America bono mumira ndamurasigete mugo tabanga leta bire tulibi ukutari ogosherekea omwaka no gochakamo na Nyasaye na inde njireria abantu tole tukabekerunga engogende mise ntangani boguruju kunyu ogende mosene kyangu debi bono mbiyo tigatonjoke tumuirane no mane Nyasaye tomanyenga ogochaka goito ekere tuachaka na Nyasaye etoko na Nyasaye iriyo tugochaka na Nyasaye tarikia yamo ko alize kanisa tokuruonge gona ndetwebire tuachakira mangana mao igen tokere narengerete no nabantu bana gochaka mambi botuko njemba tebinga nera abantu babangete gosherekea no morogia abangete gosherekea no morebia abangete gosherekea kiro monto abangete gokora gosherekea na inde bono chikanisa hawa chiaruru bobani kire kanisa bangete bobani gete kenge kabe kenge abantu bakure abantu bairiria ata abantu bakora lakini gento ngirenda itende bya abantu nga inyorangu usimanyanga kyokwariga ni umwaka manyanga tali aseriogi tali asogoseka tali gwaka sijingobi wa nabora hake chingobi oira no koro umwaka gochandegete iya nabora jandeki nabugo jandeka because gwaka musisimuko mari twate tugiye musisimuko mwaka yoko jako mwaka bugo siseligwa kwa mana kuidia tanga wantu mai tuko sende woko owe kabwe bange ikokole gas ikokole bia ndiba gubwata maronga kiri gwasangiria o change no ne biasara biao o change no ne ki obongo bwao nga tiganga enda mogondo digia maremo komboe nderi umwaka yo mana ko bugo sise lakini oroja kwa iridia tabos mambi no ora bugo njokana na buisi ko
gweta mwaka to ko bero moko o ko bero moko ugono bisho wika bantu bero bino ne kroto so mwaka wika bantu bero beri abantu bari kense nkige nkinya saho chiko bakorera aso mwaka ugoje tayari nindigete bintu byangange ko nari gete kurumaya ndigete bona ongende ko nakubisabira kumana eko nyale kana mwaka ugoje na bitakolekana byose ekemo gekolekana ngo tebinya sayambia mo bono vision bya kwanda bono ndi abantu batakire family ndi atakire bono kuri few bintu byo mwaka so bono batige ngban bari few batena mbitu akara hali babeke ebiri bajokora omwaka 2024 bishop kuri few bantu baranyorwa ratoke bari few no eman few no endera botuko bande bari few mapema nyuma ya bantu bonese nje bande bari chigazi preto ne bantu bari busy kuja kuombera na no kuri few busy sana kuja kuri few ngeke lakini ni mind asijida yakajinke na umwika mtu aleta mada ngakia maene sawa tokoleireke nande ntuga nitio mwako goja sa tokoleireke niki igombiye mono manchu muri ndi Steve nano totenga kyo mwaka okobera hanene ya mate ya umeta bantu bale abana mbeta university mbale ba graduate mbale bono bakorete enyangi mete mbale nyangi aba afore tuye bana ji family njire chinge na ino hakimo tambuko mwakonde ekarona ni muchu ko ne adversary eno ekero mete mosana royo mum enyangi etaba akamachugo mo subade abadena jebana onere ono ina ruko mwako bongo bado basaregete kore mete na lakini asare ndo mo tevi ngaitanjoka just have hope that is hope ande boy gaba abana baje bande school gonande abantu batero obreti biya tutana no anchano le mara baje gaba mama nganare uma ta bana baje biya sa abana baje biya mono ma to mano kwa 350 and apart abuna abana baje mono kwa mana kanyoranga awe buri abange mbalengere tinga ki ngitoko shereke Christmas ngitoko shereke atare moja onya sa usisine tiki wango kilioroje nganorage wigote nuri munota ke toga ndi hotel munota kete na bogo koraigo lakini koma ede ngaki kwate siringi komi gaiga ngoju gwaka no mane school ase na ire to mwana one iriyo goju kuoya iriyo kwa kwende iriyo kogenda ga ogo ikora akane school fees ogora agan waka ne school jo mana ko roja into binde rero mbike yo bire so ogora deposit mabe so kono we bange nayo manya ki ne bangire asisingeji komi mbata school fees dari onjo waka nyere siringe ergo 70 we komanya ngoko 40 ijino na waka ngona maroko bono egendo gyo ko banga na ki wate problem koma eti kwe ba abantu batete ko badisa tubogo ja ukimambi na mambiende muntu jakire kuliya bayi chakire wata umwana onesikali no chakora nini mugo jakobeka media nga abana bara batajete suku abana bali batajete sukuru na bayibuli bate bange ne bakoro motaka ne bakoro ngakwa katoka somi umwana uyo agaika form 4 yo kabwero be ngaki mundana somi umwana paka form 5 aite ndeli umwana uyo abona taka na university umwana somi paka class 8 academy aite umwana ko nyono mwibuli yako tabanga timbu atikende na ilero umwana school egento ngero mwibuli yabana ndabona njenda de kwana se divinga ekere ko chego ikano ndi moko wareta ase divinga nkyo bwate nona se bai boko bodunga ki nkyo bwate te baba bintu na njena ka jedi singi komi ngoli ginde komi kolaki dotarere ko ko yo mwibuli na ko tabanga timbu atipika muranje ukitaka banabo ukita wimenera wabo abana wimenera omojumbe abantu bali robo na kwerwanira abantu baromo bwate bintu byabako mpati barwanira abantu bonse bibaira abana bonse skuru banyara igobona jam singo de bisho dena no nto gosomo akonde wikabwero beri bwe bange totigara maikero igo cha channel gwe murungani ona pore ore murungani makoma igo twe bange kitogoso asumkere ne bakoleta gie bank okogenda lie bank kwa kantu kakange kombe kabwatenda kasenda tenda iga kantaka sini ebengi yo mwana yango tebinge gendo kiria na ke chagete karsana nge myaka ebere yaite angebere yaite egendo kiria ankonyere sana na bonko mwana na bako genda liri Christmas kire na muteng kyoda kete yango tete osengyoda na na moruse bono igamana to kwana nimbwate shopping kurwase ebengi yo mwana bono igona bisho no godena abantu ikaba invest na ande manyege de ngotaba nirimara wabanguli gisiringi 10 na nyora singi 10 jire naruta na nyora isano jire naruta na nyora 20 jire naruta ikine jiba sanga de ngabano ngo jokolo mana shopping igona muntu mbuya invest abantu bande to kori twakora
Ojo muri nuwe tena lele to gosema ni tuna by the way tubata matuko 365 Tiana urabe karone sigi komijo 365 onya arana ya 3600 kwa gore mbuli by the way gono gotena bizo watu tena okwebanga ni ndo kia muhimu sana naro tena fans cleans au tena tuned in akuna sisi msimui wa Kandara present no wale meyumurobere wa tena rikuru Kandara town Kandara Mboikoyo Mboikoyo imekabisa tubati kabisa ine msimui wa Kandara asante sana eno kumochera tena watching live from Isebania border na onde imeyumurobere munabotambe rero obosera bwenga bwanyolire inka niligeri yaye ereni mokeira asante sana anje to ligeri yana abubosera ego bosera mba to akolero mwaka mutaje tia mwaka tabenga kimu abere niligeri yao ngakimu ategere obosera bona matu akolere rero tukolite nande bolia na berabe mwakonde kiara bono mwaka nentroji oere mwakonde korabe tutaendelea lakini hapo lakini bishop toja kwenda somo robilio hiyo hapo tokora tena ko boss yake kiara bono poja konyana tuakinde ko boss baja abato te experience no na bamenya topo kibanyo kibaeteire baso mia abantu bande na bono nkwande dina mbale ba menyire batabwatio mwana mbale ba banje na bana ikato to unite no mwana na mondo tabwati mwana ngina biara kumutiro ribega lakini gombo sera kiboro twajera accessory no kumochera tena lero kusere family ye kanisa mbaranyo ra mwana pati wanapendana banja ini family ko bali magena tinginyo bali gere mbabu mbaranyo lakini bachi banyoro mwana bonsina no mo waka kamanda lakini ende wamependana na wanafanya kazi pamoja lakini nde mete bona abuna ba ko tebia abantu bare mererie kiara barba dana metinyebere ne nyange ona yakora tuna ke ngagi ba sibikale konyoro mwana ko nyoro ngoyo aso konyoro mwana lakini emogusi bijo aso mogusi era konyoro ngo lakini konyoro ngo lakini ngoyo bona tikabakani no mwana mwaitiringa no kuganya neri gendo kya muhimu sana no kuganya netu kya muhimu neba omwali wekalite abantu baganye igweno kumochera mbia mona karombo neri geri yao ase marogoba yaboni era ni mokere na mokere bano rosiri mwaka kendabu arutembato lende obuna bubosera tuganetie Agnes Nyanjira kuro Saudi Arabia watching live asante sana wikiriv Osieke Mayeya out there it is stupid some families do not even put sukuma wiki on the tip adana novo sensana na jiva mirijinde jiva idino ne sukuma emesa igorma de obuno era de novo sense abantu ikabe karakali baragere lakini hata bangaki no mungu ta jide ku jena arwaka na gusibye gari ya kinyanjwali ari alisaba murabali bali banyanjwali tare shina ine ara gusibye ali kabata murabali wanzu bingabatebona ngenda ngarama binensu yana munyo chai mulo kilo moto nyo chai na mandazi ko ure wakanyo chai lakini mongena naro etete omogo tu igane mintabu abegetega ndo ngarole sota bikobosie igo mo kilo moto kwerwanirale Agression ngunya tena kurukichauri nyansongo na onde meyo moroberio goikomweria asante sana Dorin Mora tena watching live from Nyataro Dorin Mora tena bosedio biasana Bishop na Brighton asante Dominic Nyabuta tena Umar Dominic Kurukeumbu Amasago based tuned in mpaka tamati asante tena watu bwatiti ase marogoba yaboni asante kabisa kanguleria ase nambe ya 0792192834 ya studio ni ondoje na Elder Jonathan Moseti Kurubongonta nyali bali masaba no tole ime ebale n'umuryo wa Diana Sarange na abana babo Deborah na Emmanuel adena nkwaneli bishop amaigarure kurwase Elder Jonathan Moseti kurwase Zemeri ya Bongonta nyali bali masaba santana na bano n'umuryo wa Diana Sarange na abana babo Deborah na Emmanuel maiteka roso mete SMS yo mondo bishop yako aya kuigubuya ikiagera oire chinga kiorigire ngiga kinchintanya somere asantana Hello Brighton na pastor omonene no muya asengencho agendete gotoa obumoyo mpaka abono iga na mange atokoreire aso mwaka oyo omogima intanyare goteba litukoria mambi nalio linene ase onsi oyo narogo Chris korobo musero raganga imeyobosera we ila muhimu sana tuma bilio mweli na mambi onyora abantu bagoje kanisa banyolire bata mai tiendo baoka ndi nyandi toko botwale kubokera mambi tubenda kubokera mambia
Naro tena Fred Mochache bali no Murgio Yestera from Kiamabundu Kisi ndani kama kawaida. Asante sana dera bante bakale na barugi babo. Kabisa. Yono bozera bobete. Tuyo bozera. Egante kero no Murgio mete bozera pisho pe kero na ara beiriga as experience kiana ke nae kwangige. Bantu mbao ikaransamo pate kero bozera banambe wane. What's ande nyambara capture bige program. Nkie gukwanira. Ndere babeke mind sikucho. Ikiagere ntugiana kwana iga naro ko wabuna bisho bara kwana ntanogi preto ni ala kwana ntanogi ono mongina mate toigweti kusoma bono ba lakini kero ba bwegete bintu iga ande ba ga bate bana galina ke kutoreka bishiga biyasana medena dinanya to yo mokaro go nungoje kero bosera bwa jakire ode mongina bekera sigede mongina kamodera aya bono TV ya ora gore lakini to I'm watching you from Link House Electro Nyamataro tuko pamoja nero rabi then I'm watching you from Link House Electro Nyamataro tuko pamoja asante sana aso kwenda kina watu bagole bintabo na eto ko market kabisa bantu bagole bintabo bia sana. Hey ni Nyabio Storm watching from Misesi Kero tuseme ukweli. Niko kwa sistangu mamake alimwendea uganga but kwa bahati mbaya ikashika kwake. Ataanza kwa anende Nyabiosi from Misesi Kero tuseme ukweli. Niko kwa sistangu mamake alimwendea uganga but kwa bahati mbaya ikashika kwake. Ataanende karana. Ukitembea mwenzako simu siwe. Bisho lakini nende ekarto kuri liga. Nkeko era monto bako ando boganga nande. Igobate to turbanie. Bagusi. Osimana lete etapimbe guchi umuntu buraguri wajuko tebi kunganya lebe kungaino alafu iwe to muntu lero maete tema de Brighton umuntu akusata gete kukobekera umusira onye to bwati bwe bondo wese kumuranda musi umuntu akwita bosego nga kede ke kobwata ona lero subizi lero ne rivers abdo iyo no muntu kare gosaba eko muntu gosaba no yo tari gosaba ekukwiranira ekukwiranira ukorenda mune bomb bona mogo tema abantu muna abato gosaba muracha ande kibobe tigo muntu ga tware familia ya motige barone naki bagusuka gojibusi umete abantu basuke anu mwana gosoma mutageti mwana okoliku mutageti abantu batenda mo mwende teyo ani muntu gochaka gendo ikage korolekana igana ero ke koleta magendero bantu mbakole tiki wana bantu bebisire bajire kugora marimo isuko no bagutwaka Dominic Nyabuto kurukeumba masago best agotheano arime yomoroberio erikyo sora thana kurukeumba litaro niko ndani bali no murugio ya Monica kwamboka agotheana agukwa Naomi kemuntu DJ na abande akabathena baso ime yomoroberio ereno bali ime neligeria Monica kabisa sana. Dolphin Mora, then a good evening, Brighton and the Pastor, always watching you from diaspora. Happy new coming here ahead of 2024 with full of happiness and good health. In now we came to Kurwa Chinche, primary Mosobeti, Buachuali, now we came to Tinkomo Chapi. Ase umuruberio asante sana yote Evans Gesego Iron Lady kwamboka basoime yumuruberio asante sana Charles Rwango gato tano mwana Charles Rwango gato kuruke nguso ni Salam Club niko ndani ya show bali no murigio ya Jacqueline kwamboka pamoja na Intrim adena bali me yumuruberio kabisa adena Weldon Nyaole Sylvia Mora alafi kwamboka Jacqueline kwamboka Lavers Misuko baso ena barabu ime yumuruberio asante sana Hoteli ya Buga time tika iba ajete bakagende ba wete akimane toja kwa toja ko batale ro mashinani to ba nyore Hoteli ya Buga ale ngama sabikisa biasa nanti to mejine bishop kiara bono muntu kali kirte turasoma Eric Otieno koru MS South Mogrango ndani ya show kubwa watching santana nguru South Mogrango imekabisa agoteba ali MS otatu bado biasana asimaroba yaboniga bayote na mimi ni Meli kutoka Nyacheki na watch live Meli kurasi zaba ya Nyacheki kutoka Sebunge yabo basi akona sisi otatu bado biasimaroba yaboniga asaba ndo basoma kweli Nyacheki umeda bantu bachita ba abari ngom ba Nyacheki na manta ba badinga imirango yekukere Anichi kanisa jari sabo kwa jaga jira koro. Biyasana. Meto kuno kosomo kuya na bantu kwetu makosoka. Ando meta mara bisho bako na ngumbu ta kokonya.
lakini okoranga nsema ya nyaki cheki okonya na bali ningo nabo iko bono boro imboka iyo mono guza bantu bagajite biyo bantu bagajite meta bantu baito na nyona bishop no na bantu kutachaka bakwa bwana nkwenda nkonda nkorogwa nini na bana ngo jibari gosi arwe biri ni narora abusi ba mwire era nkwagacha bali ba mwire ke ko bakewe wanajenga bange mbali ba maendeleo secret ni ina aguji kwagacha bali no mupasta nyankuru Nairobi oja no mupasta wa Nairobi nyankuru gusiga abantu barabata maitiro iyo okuchako musingi mupasta otenaria saba kabisa ground kiriyo kwana kwana mangana mucho chako sana bishop nande keruto irani rebo mbyo muntu kwagachaka makosta muntu naronda na tadas mabwagacheka bono nabo kwagaje town kan ngajero bulemo nabo kwagaje town das mbyo muntu kubeka kabunde kaeka abunde kanyomba buyega bishop makosta ya lakini na Abraham na tele tukusoka soka kabisa ke sabu kine ke ma bisa ku bi to kurunda wala breito ni ma ete nyarenka ario kamenyete eno orenga tu ko kole kurende ko manya ngabane birengere bya wana wikabigoke na abana baso Moses ni ko kugenda muno etwalis kwana kwa bakwani baka no mujumbo ika girende no ya sana ne Philip Manoa Mr Fini niko ndani ya show na omo permanent one Lilian Mara permanent wakaba begitia Maria waiting aya in style Lilian omo permanent yo ya sana wamente inde kitunguru kian lakini bisho gora na bantu banjire na mbiya ko asenywamo no bosera enyoma ne bato morembe kera bantu baramu number 1 abokora gere ndagira uigote bakobe chagara lakini ngare nyoma eburukaine omuntu akuri igoro unywa na maji ogenda ari na korota jindo y'abantu bakwete lakini umuntu tuwato morembe umuye go mwaragira bego mwaseka mwagamba mwena mwatimoka ono uno morembe pesa na tena amrebeka from Bosiango I'm with you niko nafasi akatenda some Ruth 4:15 timetinga kigero kwa na bishop akina tena tosome Ruth 4:15 asimaroba yaboniga nere na bakokoka asumurubiri bobosera bwenga mwajumba ni otondete koba asumurubiri bobosera bwenga echumamosi yo mwelyo yo mwako 2023 karutokanye toto so mwako 2024 no bosera bwenzi materie to bosera eribwate chiminingi nyingi no bosera bole ebosera gentekia akibono ntoka te bosera bwenga abuno torengete asimaroba yaboniga mokaya magara from Mochenwa Geta watching live mbiyamona kurwasize moya Mochenwa Geta no ore yo muroberio ni Elicha Onyambo niko gesiega show ni moto tu sana sana Elicha karole ime yo muroberio sana ormando tutumaje SMS ino na entomere bono maroba ngaki bwero tiko so mwaka nga 2024 asobosera ngaki oswani amate yao bale taba ya eboniga bale tamagabo permanent yobo mwasoire bona sinyo ngaki mwachakiro bogima ebu akongire musbati kinando onyore biri kwa moteti mbiyo abako nyana no musbati ojire onyore biri kwa moteti mbiyo lakini abantu mbaro aserekete yani Christmas kia ya anyomete Christmas kia ya anyome igona lia sereke seto musbati unde nale aserekete Christmas ya sinyombe nya agaje de nyombe nya unda asekereta ka ule matres Ndio ya njire ndio kule tu basi anaoza gati kule nje ko sabange ebyo simbuya lakini sherekea na Yesu koleteki horror ndio to kona kuligiru tu kana ko yanda ere rutu 4:15 ateba Edward Obole na Hirin one no toleme Yesho Odena Edward Obole bale na Hirin oye bale me Yesho sana Fena na Abuya oye then Fena bali na Abuya oye talione Abuya oye adana Vena na Abuya one oye bon no bale totengerte kuru kia bigoria South Mogirango Brighton na Bishop obo semyo buya kweri asante sana ekarumanda toto bwatia asemaroba yaboni inero ndisi biwansume usiumrobeyo no bosera bwenga ekarotol na Bishop Charles Saboge kurwase kanisa ya Faith Anointed Faith Mission Church aldera jambiri kura kani kwenda maambioro lakini Pastor Bishop bari kanina maambia tutasherekea pamoja tualigani omwaka 2024 maambia sonso
ambia tujo kanisa tole daraja lakini botuko to kesha ngesonso ye daraja igoro tare ka waterback anointed faith ere para igoro ra niye maete ali edara ke daraja tare ke daraja bunu mondo jugana kamera yani waterback jugana si atra so me ko tare ga 415 ngoja soma sige Swahili ye ko tare naye atakurejeshea uhai wako na kukuangalia katika uzee wako kwa maana mkeo ambaye akupenda naye anakufaa kuliko watoto 7 kuliko watoto 7 ndiye aliyemzaa naye atakurejeshea uhai wako na kukuangalia katika uzee wako sasa nakoreno moyo wao asobo kwa maana mkeo singi njumo ngino olio wanjete uwanjete naye anakufaa naenda kubwenete kubwa abana 7 Ibombuyo ukuratwara ukubwendete mukungu ukubwenete kubwa abana bata kutwara abana 7 lakini mukungu utakubwenete iwana benkasara ena benkasara ngomono mungina no yobwenge mungina ukubwenete kubwa abana 7 pia sana now then mimi ni Meli kutoka Nyacheki na watch live nje Meli Kerubo kutoka Babasi Gionseli Gionseli atarigulika na Omochokoro Malisera shoiko sawa watching live sana sababu baada ya pasta ni Richard Omari Karora Nyakiogiro tunaendelea kuenjoy mafundisho marubis yenu salamia lakini hata tukoro mafundisho wapiti wangu wapinti wangu Rutu Meshak Naomi Faustini na Onyari ulikurukie kwende korwa Nyakiogiro akoro ku Richard Richard Omari pia sana Richard Omari message yao yaikire asimaro yabone ukisema na salimia binti watoto wako mogo akuru igorera nimbaroche lakini timo aye mwende mwanzo amakonyet abando makonyet magono ruza waide nite tu bedo na bisho bedo kwewa ena mbere to konyirike media television nyerike kiagera mago akorwa igorera nimbaroche lakini to makonyeti but Mungu tu twebede ere 0738 akingo konyande kiatende mbeo digatukore mayonya kiarani mago ata 12 muraria na kiegwaji gotanga sobo kongwane namba yana no juye tanga korwa bogecho nyamurwa watching you live yinere no alime yomoroberio asante sana Samuel Agwata from Bosiango na omo very friend oye amangana bagara koro kama marietera ndiye makongusana with abachokoro baye Caleb Cynthia Delma Ann Abuga Niko na Afaz ekerero ibere 19 ntogasome bada asante sana kero mwenda toka baime yomoroberi cheni matoke kutoka Ramba bia sana asante sana Spora kutoka Motijo tunawatakia mwaka mpya tunawasalimia pastors were anointed otena pastors were anointed faith mission tuanyoli salamu nje no yo anointed iwana bakwa ni mwenzi kwa nini Spora kutoka Motijo otari kwa Motijo yes sana Spora kwa Motijo then pastor Bones were anointed faith mission oba sogeiri semara oba yabone bishop nganje na ngenda ase Facebook wanda bali batomire SMS yabo konyona ikirega iga nindo jena Vincent Kenyorote na following from Iranda niko ndani na Bahati Joseph Caroline Vincent na Samuel Bosire kurwa embassy obosemi obuya mumechenga sana na watakia mema happy new year God bless you tenye sausen hadana tumemchenga sana kupitia mafundisho sana la Rosa Morada niko ndani kama kawaida tubate tibia sana Moi Ananda Korunyagenge witi bado murio Irene Mora hadana tukuba moja hadi tamati asante sana sababu mwatumire SMS yenu nashukuru sana kromole ime yomuro bisho bono kadwanda tunyo kwa na SMS koja jire chinde bona bantu ngutamba kwa rumwa Bishop yani ntuto kerero ibere 19 akikara kwa ya tabanga imoka imokolere imokolere botuko bokie ekero oborendi botuko bogo chaka
umere ayare ase enkoro ya oime ase obosi manene una akoko mama amache mnako mama amache ramba na maboko ao asare Gusineko. Tigana nachiko na koja soma yekole. Hey ni Georgias from Esani happy Sabbath. Happy Sabbath to you. Bia sana. Lidi yabo ka tena mbia mono asobo semi bia bo mwako yoiga. Nandi to semerati na mwaka ujayo utasidi sai. Asante sana lidi yabo ka tena mwakonde ebinto mbige endere kusasiri kabisa. Asante sana tunaenda tutumaji SMS yenu ibirabito ngomyo kabiri Bishop na tena Shadrack Mongare kutoka Ramba akona sisi. Asante sana Shadrack kikorori me yumuru. Bia mono asibali ba tumiri SMS yenu. Mwakonde binto bibia. No kagera kwa abantu. Nebirangara by'abantu nakingo tabanga maambia abantu baje bomene kanisa hawa abantu bayituliga paka batana kuchikanisa maami ko gana bali kuta ku mwaka lakini nje amaoni yane gale tafa kucha ku mwaka wekucha ku mwaka nebirangara byao nande wekucha ku mwaka kore na maroro yo mwaka nande wekucha ku mwaka ukubeka nyasaye abe nyasaye ukira lituko tali nyasaye o bwenza okeza ukurukeza batanze turujikorora kana turujikogenda abantu bali mu spi yango tevinga munaenda pale na mchukira bacho munafanya lakini bali bonse bakujikogenda kesa twenzi tujidomina na kesa tobwate kelengana kesa tobwate okwegenda na kesa tomaetenga kinyasa utwekira kesa ele ndeke tangane kera kwaso ile kesa no ensa mbili jia be kama ruwa onse kulero manene ngayo ninchende kesa lero ganganyite nganye to mwaka ngende ketangani kubona to kukumelinge yo wote nyasaye akimbiye mono umwaka ni nyasaye mbiye mono na ndo sabe kiriota ketaso moyo na no mradi ataraji kukwano bobani to mwaka ndi nayo te nyasaye nyasaye ukibo ukikatale moja na nje na sabe romo nene koranyora ndo borori mito Brighton nje kutumia ndo borori no munda wonde usumu no motuga munde gabantu komiranga nganga be kamarunse pasta ngekena be kamarunse bemukia makoka nego ngono mali nyasaye agankorere gente buleke mono mambia be kamaru awose mukia saba nyasaye ngakuga ni gosaberwa saba nyasaye abantu bose tukogenda bati gosaberwa abantu bajikiru bati gosaberwa lakini nje turi gote gojango sabere gojo sabe na nje kogenda nje gosaba nje muno mubasta ngo ndari kesa nje gosaba injuto sabe nyasaye barimo kogenda gosaberwa nje tete kogatega akingora na karate magosaba bia sana pisha wetu rojo kosera banta bangire erto jo bantu twaro moroberio yo tojo kosera banta bangi kabisa bari tayari tanto ameje SMS kiara na batumire na tena high Brighton na Bishop show iko sawa familia sikiwa sawa makanisa yetu yatakuwa FM tunawatazama kutoka Kiendege Kitutuma saba ni Douglas na Doris Douglas na Doris asante sana baada ya chief family chibebuya chikaza jito chiko bwena kabisa asante sana na wote no about ya kurukia ndege ingitutuma saba asante sana Brighton wako Cornelia Italiane somo Brighton wako na Avidad gift kurwa Bonyando Kirwanda watching live togo kwani Senator Abuya Irene Mogoi na Simeon Okoti asante sana kramole yomoroberio hai ni Irene Mogaka na Ege Sweetheart Moyo Kiane. Pea majina imetambulika hapa. Ege Sweetheart Moyo Kiane. Ege Sweetheart Moyo Kiane Douglas Olina. Bono yo Lilian Mogaka kwa Ege Sweetheart Kiae Douglas Olina wako pamoja pale imeyumuru. Asante sana kwa Ege Sweetheart Kiao kabisa. Umetamanta papere iko asante sana. Sana. I support your work ni Elizabeth Jindaru koru egetubi Elizabeth Jindaru myamono adana ni gaosira emeremo ya itutokora man tuko pamoja ni wiki nyabara kutoka Ugembo Gitono PH adana aleme yomoroberi hey I'm happy Onyiego from Bosiango niko pamoja nanyi with my niece niko nafasi rada tusome no bali na jinis cha igolende igombe yabale adana tusome Sabania Isato 17 sali biru bya jararire tutaiona baadaye
Ai ni Charles niweke Nyabeta please. Bono yo naye gakishwali. Rende mete sawa. It's okay. Na mbiyone banje Nyabeta lakini ndera no bosera. Ora lero no bosera. Lero tani Nyabeta. Tani Nyabeta. No mo isa kindire tori fani cha kurwali magari kurwali nyangena. Mete na tori. Era ko kanya ya era ko mara wa kesi. Tari ko teba ngambeke Nyabeta. Era ko teba nga obosera na Nyabeta abyanje. Ebia sana. Ebionse lakini twara abana muja. Na no ko so mwakonde mete mbietu advice abantu. Ekaroro jino mete no ne barasa gerira ngirigende barasa. Buna bono to korobo sera ganyanya beta neroro ni mirubiri nero news neroro bona next bono jo muriyo arabeka ngitoko madina Rusia obeka tete tu arobo sera ni mibangirio ikiere inerira to konyo jesa matuko alebosio hero Ronald Nyaboke Lona Nyaboke from Ebios wish my dad Timothy Ombane, my mom Naomi Ombane, sister Teresa na abantu bonsi kuro Ebiosi umwako moya nande umuya kabisa. Asante, nawatakia wazazi wangu na sisters zangu na brother zangu, nawatakia mwaka mpya mzuri na wenye fanaka. Naomba pastor uniombe, ninahitaji ukimaliza kipindi utuombe please, familia yetu iko na shida mingi. Tutawaombea. Asante sana, ngoba sabere ntole bishop ngoba sabere ya charadi lakini hadi abana nguru jinsi mochiri kia ukimaliza kipindi tutatuombea. Nawatakia wazazi wangu nguru motijo Korean sema ya Motijo, tutawaombea pastor. Hi ni Santa watching from South Mogrango show iko on fire. Na urusa swali, tulikosana jirani ni vizuri kufuka mwaka kabla ya kusamea. Usikope mwaka egento gekale kingi no mwaka kerogo enda so mwaka egende gedane okwabiro mu biso na ndo musabiro mu biso onye komaete no bwatu mu bisa chaka kumwake mulikire message nywe muri gukwana matabinje na kwabeire ase rita lyangu Yesu ande na haro ite deni yao utanga ko kwaba ko kaombi matabi gakiona kwabirete yani na kwabeire ne deni eyo igatoka ndera gwanjana atoka ndera gukwana ni tutake tuko so mwaka tubukulitie abantu tubukulitie obororo tubukulitie gecho tubukulitie ndamwamu tubukulitie bitobukulitie mwaka tukujiko tobera muya lakini mwaka abantu bagosa banama abera mwaka uyo kubumba wa baraka Elisma Mochama wamo no mugaka oye William obosera bwenga umwako muya bwo moremba. Asante sana ambari batumreje SMS yabo na mnashukuru sana tena sumyo kazi sema ya Facebook Akunga Junior then praise the Lord brother Brighton alongside Bishop Isaboke ndani ya nyumba Ndis TV. This is Fred Sabiki 001 of Ndis TV following live from Kahawa Barracks tuned in till the last dot of the program. Obosera Bwenga, I'm very happy for the word of God through the man of God. Bishop is the spiritual father of my queen, Dr. Agnes. I really thank him for the foundation that he set. Be praised abundantly. Bishop, brother Sarut, sister Betra, she manages to direct the cameras. Betra na wakwani. Bayada Bishop ngwa konye the happy Dr. Agnes. Bia sana. Asante sana Feni Kiribada na Feni watching from Saudi. Mungu awape nguvu. Asante sana. Tenya sato jinguru tufuko mwaka tuendelee na programs. I'm Aben Nyanumba from Kebirigo. I'm watching live and I'm wishing happy new year to my mom Jane Kim to Elikinyanuma amona abange tanyarko somankole sari brebitu biarega kinga anchere nkole ra esa bitu biarre nge Bishop Libaga atusabere ekiara ndoje ne bitu biekumbire Heron Ndis TV Caroline Matengo from Nyansake to watching live. Asante sana. Ni happy wiki kutoka Gitono BG Ogembo tuko pamoja mpaka mwisho. Asante sana. Just message nyingi dingo chikora. Rende tia Bishop atusabere usabiri nenda tabanga mambia ne Jumapili yo moelio na rafu weka tuko chinse sanemo to so mwako mwe. Tige ndo na happy new year happy new year and happy new year. Happy New Year number 1 yomolembe happy New Year yomogoko happy New Year yoko mumanya sanya mkwana kutie kanisa ende kanisa mkwana kutie kanisa ende kanisa tuka sawa so mwaka kurumu nyabibe kuromo lebi kurumu nyaka kuri mpango wa kando kurumu nyabitina kuri ebisirani biloko nyatubwate bitana kwera subumbuito ono genda kesa njo taguja kesa mune ige sonso kesa tukabwate ke sonso mambia ke sonso ere pare ko radio tare ko tapa nchwango kesa mandoli mule sonso aria mule bugia kumu mule jinse mwawa kukuru nyamerako mukuru nyaweko kuru jinse mo chenyangena jinse mo chenya masebe jinse mo chenya mokenye nchwango kesa ke sonso tuchake
omwaka amone nyasaye andi ngana ndi karo yobo bani di ngana yobo bani ndi kwana ndi kuli yatora takanali kwana mambia yona nabasa kere happy new year and happy new year and happy new year tukoja kuombera na mmoja watabanga haleluya sasa tulianza mwaka pamoja na Bwana Bishop tusabere tata no mano mekoma teno mbiyama ai nyasaye ule moyo na ndi nyasaye watu ikiri nyasaye Jumamosi yo mwerio yo mwaka yo 2023 ebinebikone eto gugwakira mbiyama nyasaye watu ikiri mwaka yo mogi makuru tuchaka morobero yiga andi watu ikiri Jumamosi mambi Jumapili no tukale nyasaye litukoli nene Jumapili yo mwerio na Jumapili botuko tujiko chako mwaka saa 6 tata matuko yo nechinze chiatigaire twebekira sole twachisabeire mone none kire change takati barogimba etakati banyamesina mba etakati none bibagombye etakati abantu bawo nyasaye bakugenda chipara bako Nairobi bako safiri twakwanira manyinga Yesu na bali basaba amasabo nga pastor tusabere tubate mejande mengi na atumire lingana oyo gosaba akoego nyasaye kirani no gosaba kwabo ikirani ne miyoyo yabo ndeli bakonye bate bobate mejande mengi lakini nyasaye ko nyaroronse na asabire tata no ene studio yeito ya Ndis TV twasenge njo twekirie meroberi yega twayekiri pero tunorie no mindo Joshua twasabire nganya sawo basisenie no mindo Brighton yo tosisenie ando tobo moyo na ndenge kiende kuchu mwaka kitoko chaka ayena yo kutujaki naye tu atigere kirigento asubuki maboito asete Yesu Kristo muturi amen biamono mwanju muri Ndis TV tokorera abutwa wakire biamono asokoba asisabali yita senjira ya bene tugwakira biamono kwabera mana into mwako mogima asumuru bubusera bwenga tiganya sawo seni tumira no mwakonde ntumira na sanda tumira no mwakonda simuru belio ende unanya sara tonje na mayesi misiro 727 979 186 0727-979-186. Bishop ono kwali bagali lya bene uruchumbe yao gochiase ya Happy New Year gochiase umwanchwa umuligere. Asa Maria tanje no Bishop Charles Masomi Saboke igondo brandi ya kanisa ya Anointed Faith Mission Church asomuchokisi garira jambili igonda etego tabanga na batakire umwaka umuya kuruase Ndis TV igonda tabanga umwaka umuya umwaka bwo mogoko umwaka bwo gosesenibwa umwaka bwo komenya matuka mange umwaka utabwatie marweire umwaka utabwati bituko binde byawao nje gusabanga ki aba Kenya na gusiye ito ne county yeito tiganya sakora maya tutware umwaka umuya na tutware nasabe gabana yeito Simbarati na abantu bandi nabarayi bari bakubwatirana umwaka umuya nyasaba konye na ndi gusiye ito ne county yeito enyande gosisenibwa asirida ya Yesu Biamano ono manju muri Ndis TV tomirane asimiro beriende enero Ndis TV bansmogusi digali anenjerande goja bono de tomirane oyo Brighton makodi sweetheart jerande goja sweetheart jerande goja oyo Brighton makodi oyo Charles Bishop Charles Masomi Saboke Petro mogera ne rorenga se maya ichkamero ne kuno moroberi ogojira senjera bene twarobot kobia enero Ndis TV bwansu bomogusi amen.